Над благословенным Тюльге расстелился плавно благодатный белый дым Арчи. Да наступит благоденствие, да будет долго изобилие на шире прекрасной земли, в долине срединного мира. Пусть процветает Олонхо.
Байкалларда аяныйлар. Хранительница очага Уэвенков по старым традициям бережно чтит и хранит огонь, ниспосланный богами, и разжигает огонь в священном очаге для благословения и встречи Алгвищида. Несет огонь Эджен Энеге старостина Ольга Васильевна. Ayat munava bakaldikal, uriyena archakal, ngevanduk var hirgere, dihuchena yekdekal, enika toho yekdekal, degalvem, girkilvem. Нямалдидяна, эникантого, борыкал, эникал, аяя биневе, егдекал, наридяне, эника того. Сылас тыыннах, сырдык сардаңыла, сылас сүрэх куттах, вот эбе. Үчүгейдик умуллу бакка умай, бэйэ жоно келли бит, үтү-үтүк бихигини көр, үөрэ көтү көрүс. Ис сүрэх бидиттен көрдөһө бит, көмүскү умай. Үтүк мааны ылжыттарбыт, аймах беле жоммут. Арчылаах тылы амалаян, айыларга артык арыян, кихи аймах кескилин тенитер, алгысшыппыт. Онолоғы кытта орос потох, тоғыз турыя уолун, кирге хоппасысты батах, сәтті кыталык кыргыттарын. Даяр кынат оңыстон, олонқо үхіғын түрігін, көмістәқ алланға олар дору, көтөғүллен ихерин, сүйөкка туран сүгүрүйе көрсүгүн. Кені бәліқ кескінліқ тыллара,
Yiğitilli bit, iyasır bit, etçelerin kıtta sipsiyen. Ağız kattı gasta, kallamıt ayıların kıtta altıhan. Algıs bahın arıdan, köy salgının yöttürün. Göğ sirin burun, bitigeri kanmadıgar, eğerin yağın.